Bun sun lo CM1 e lo CM2. Uei, l'objectiu es de saber escriure e legir los nombres bels en cifros e en lettres. Per aquò, abem besoin de cifros, de 0 jusqu'aux 9, et puis abem besoin de muts, de 0 jusqu'aux 16, puis las dezenos entieros, 20, 30, 40, jusqu'aux 100, et puis enfin milo, miliu et milliard. Come se vei, hi ha pas tant de muts qu'aquò. Per legir los nombres bels, cal imaginar lo nombre retagliat en paquets de 3 cifros. A l'escola suffis d'imaginar 4 paquets. Entre cada paquet deixam un espaci per facilitar la lectura e disem a cada espaci un mot diferent. Le premier és milo, puis miliu et puis milliard. Per comprendre miliu, anam agachar quelques exemples. Per aquest nombre, 12 paquets són utilitzats e el primer és pas complet. Per la lectura, s'agís de llegir simplement cada paquet. 807, puis 71. Et puis, l'on ajuste le mot 1000 entre los dos, ce que fa que la lectura e l'escritura d'aquest nombre és 807.071. Per aquest nombre, 3 paquets són utilitzats. Del mateix biais, legissem cada paquet. 8, 205, puis 3. Et ajustam entre cada paquet un mot diferent. Així, miliu et milo. Aquest nombre se legis e s'escriu doncos 8 milius 205.003. Remarco que dins le dernier paquet, los zeros són utiles per permettre a cada xifre de demorar a sa place. N'en parlarem après. Per aquest nombre, los 4 paquets són utilitzats. Del mateix biais encara legissem cada paquet. 14, 847, 350 et 200. Et ajustam los 3 mots necessaris. Milliard, miliu et milo. Et donc, aquest nombre se legis et s'escriu 14 milliards, 847 miliu, 350.200. Veses lo S a la fin del mot 100, perquè le mot 100 és le darrier mot de l'escriptura del nombre. Ara, al contrari, dins un dictado de nombres, se cal imaginar los paquets per plaçar so que usissem. Quand usissi aquest nombre, placi lo 600, puis lo 229, puis lo 851, puis lo 423. Bací donc mon nombre pla escrit en xifres. Del mateix biais, quand usissi aquest nombre, placi lo 600, lo 7, lo 800 et lo 501. Mas, se faut pas atenció, bací so que dona mon nombre. Et alors, es pas bric aquò. Al contrari, se voli garnar mon nombre amb cada xifre a sa place, debi simplement ajustar de 0 a la place dels traucs. Bací donc mon nombre pla escrit en xifres. Bací lo CM sabetz escriure e legir los nombres bels en xifres e en lettres. Ara, suffira de s'entrainar en classe. Aleu!